Federation of Khasi Janja and Garu People Southwest Kasil District Hakalaipo Tarik Kulalangkot Arjar Husan Hapo Kejelam Uba Kines Jun El Nonglaj Klalej Benok Siniang Neki Marba Mardi Bat Kasong Pisa Yakaway Golong Yeng Hak Snong Tenai Kabadon Kam Yakajingarab Hadien Bakayeng Jongki Bat Kijingdon Jing Embaro Ki Syabam Dulut Hakading Hakakat Pratrik Kulalangkot Arjar Husan Katay kalong yeng kadai jongkong badap pelajarwa bat uba famous iem ki bedang don arngut ki khun iwe ba arsnam tam bat iwe bedang saubnai na kaliang ba Kenneth Jun El Nonglaj ukhot uweru ya baro ki pai ba nadu kiseng balang bat ki riu shimet kat ki bayo I lengba ki lat patai kubor ki badon ya kamen siem yarap lem bakin lej ban aji yarap lem ya katay kalong yeng ha kaju kapor ubu ru kecingkerpat ki bor district bakin lej aji yarap lem ya katay kalong yeng kabadon kam sisa ya kejingrap kum ha kani kapor liang jong kaseng UGP nak liang jong kaseng UGP ngilai hiar hagani gejaka po ni sinong tanai haga jing don lang jong sekretari jong kasnong ti ho siang le yo I ba naduk kini ki tayo ki blak dep ka jing pluk ding jong ni ka ying kasem ka ba hapo in kasnong ti nak liang jong kaseng nginom la ban susong klikti henry ngilawan hagani kasngi bania don bentalem batki banok seniang kakum ibor ki jing la ka jongi bania don benta rengkat batki nginom la ruban ong ba ngini arab kambun handre ngisu yarap tang kadak kabarit ban ya don benta ban sok tilang batki haga bakimat e hukum kenika jingjia kaba hidu no ya jong kaying kasem ngisu ban ai kublai ru ya kasnong tenai hang ni kabala simkhia ban pendeb ban yarap ban pensnai kenika yeng kumjuru yo MLA badon burom jong kenika konstitusi mokorwat bolano senyang ini gitin bana kaliang jong aseng kini kalong gajing kerpan ba kinu no ki bayu I lang ba kini gelat patai kubor ke bana kaliang jong aseng ya don benta lembat ki kum kaying gasem te subha banes no ketilang lemba kini kaying gasem ke bamat ibu kum kini ki jingjia ki ba kajing duk no ka jongki ya kaying gasem haringi sultanat ba kini ki jingjia kam chama don no kini jing mensau ke ba susi hagani kaying gasem harai kajing duk no ka jongki ya ki jing don jing em ke ba ya dai ba kaying gasem ka jongki tina kayang jong seng ida kerpat jur ya ki riusimet ya ki bor sorkar ban yano yino ki ba sudon mensim ban yarap kani kaying gasem tina kaliang jong ngi kum gaseng ngi kerpat hi ba phin subha ban yasno ktilang bat kani kaying gasem ka ba mati kini ki jingjia Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya